Le ngosi le angifisa ukuyiqala ngaphinde ngama ngoba umsebenzi uba mningi amaphosti la indibo nomaskandi, kodwa manje laba abafuna ukuduma ngokhuzana sekwesikhathi ukuthi sibanike i-platform le abayifunayo. Lapha uThabiso Ndwandwe waseGundinkomo namathithi akhe laphana lapha ko-Pinetown, uthi usuke eshowe, uthi usasingela noma inhlala isuthu or inkosana noma yini angazi, kodwa-ke la bantu laba abangenalo ukholo abaya emasontweni bephume iy'nhliziyo zabo yisagobile. So manje-ke sesikhuluma ngaye-ke ngoba abantu bayayifuna le attention, bayayicela, bangena ku-Facebook bayofuna nje i-attention ngandlela thizeni. Sekune-content ebhadalayo, so kuyabaphoqa ukuthi bekhulume ngamagama abantu, so ngoba bayayifuna attention othi-ke sibanike. Lapho uKhuzani bekhuluma ephostini yakhe ku-Facebook wakhe, ukhuluma ngokuthi yena uhlangane nempunga izolo uKhuzani ehamba beye empangeni, impunga yabachazela ukuthi yena umlando ume kanjani. Thabiso loyo ngoba ubekhona lapho useyakwazi into uKhuzani qamba amanga. Can imagine ingane le mfana omncane kodwa uzothi ubaba womuzi unamanga. Laphana ku-Facebook ukujwayelana kabi kuningi, into eniyenzayo ukuthi umuntu nimqinele methi ukhuluma mhlambe ngegama laKhuzani, nimhlangene nimqinele, nimbuze yonke imibuzo ukuthi nikhokhelwa malini ngalokho lolu Khuzani umfana komunye umuzi. Ney'nhliziyo ezimbi, iy'nhliziyo ezimbi ngiyazi niyithatha emakini, akusikhona ukuthi nifike nayifunda ku-Facebook. Ney'nhliziyo ezimbi eniyithatha emakini, iyo le insizwa le, angazi umfo kabani lo ebanjwe intolibhantshi laphayana, mbambe ne angazi. Kulamasonto enakuyona niyokhuleka niyocela nisuke niyokwehlisa nanokuthuka abaculi yini, noma suke niyokwenzani, noma suke niyokwehlisa ukuthakatha lokho enikuphethe. Awukwazi ukuthi uzoya esontweni enkonzweni uyocela ukuthi impilo yakho ibe yinhle, impilo yakho iye phambili ibe ngcono nalokho eyikhona. Wena uyasuka futhi publicly uzokhuluma umuntu kabi, umuntu odumile, umuntu owaziwayo ukuthi yena ungumculi wamaskandi ngoba ekwenzeni ukwazi laphi akakwazi. So le platform lokhu beyicela abantu bazoyithola isikhona-ke, nizo-advertise-wa-ke, uzohamba undeza-ke, abakwaziyo bakubona linye ilanga. Kodwa lokho enikwenzayo nikhomba ukuthi emakini nikhuliswe ngendlela engekho right, even if abazali bakho bekukhulise kahle khombisa ukuthi umuntu ekhanda liqinile, uyingane nje esixhwanguxhwangu engezwa ngoba uhlula izinto oyitshelwa abazali. Cabanga usemncane kangaka uzokhula uthini, wena u-proud ngale nto oyibhalile, are you happy, uzizwa excited uma nibonisana lapho nikhuluma into zenkonzo nayo yonke into. Uma usuka lapho uze ku-Facebook ubona ukuthi manje ku-right ukuthi uzokhuluma izinto ey'thize ey'bhedayo ngabaculi. Amanga ukuthi umuntu omzali unamanga wonke ukhiphe ngembaba engathi ubukhona lapho. So izinto ey'njengalezi-ke sizoziveza uma sithola isikhathi nje siyibona sizoziletha. Sekuyaphoqa manje ukuthi yena singasayifihli lento, angeke sisayibalekela, sesizoyiletha-ke. So congratulations Thabiso Ndwandwe waseGundinkomo, usudumile-ke, uyitholile-ke attention ade uyifuna, nabanye abaningi futhi-ke abafuna ukukhulisa i-content yabo ngoKhuzani sobaletha nabo cause ilokho enikufunayo. Nifuna ukuthi yena inhlonipho nokungahloniphi ukuthi nilahlekele, nifuna ukuthi siniveze kanje, sesizoniveza-ke. Siyanibongela-ke, ilistiki izokwanda-ke nangokuzayo-ke. Siyabonga lapho into Fast Food TV, sekunengosi entsha bengingacabanga ukuthi izoba khona ukuthi sizokhuluma ngabantu abaphuma emakubo bezodelela nje online ngaphandle kwesizathu. Kunama-comment esinokuwabona sibewashare laphana kuphi ey'nqoleni zomaskandi. Lawo ma-comment lawo sesizowahlola manje, uthathe i-screenshot sakho sikhulume ngalo nto leyo, bazokubabona abanye abantu ngoba sekuno-IT sebeyakwazi ukukuhlola-ke. Asazi uyogcina utholakala ukuthi ubani, sizokuthatha iy'thombe zakho sizoyinameka la. I hope kuzonijabulisa lokho ngoba asikwazi ukuthi siqhubeke sibe nabantu abakanje bedelele online isizathu singekho. Injalo nje indaba iyodeba nakuzayo.